Ekundi kia biashara ba Meru baruga ibo bare agogoti ndi gutiotethio boneta kumana na thirikari bakiga kinya nyuma yao kuigika thirikari bare bari thirikari ne bakarite mo batuja waki na bate kuthuganiria biashara kagite no kai bareganite na bare bakuga ekonomi ya Kenya ni ukirite nuntubo obatirono garuruku biashara ne cha muthuri muriuki atumenyithie nkuruke tongere ba Chambers of Commerce kumaja Meru na ndi bashimiritie na kutho bakiwa bakinyite ibategerete manthu ya county Meru kumakithirikari na nginya thirikari ya county na kona ati abiashara batigibebonga batira mutoko batetera gitumina ni bakwenda kujamwe na gwita mugambo jwao kire manthu ya kibiashara uraba ketho bagita ngugi na kwebanira migombe je siasa no ndoto gwita mbeca na itwene mbeca iu na itwene tauni eji na igukinyegita ria tubwirite gutima na twinthe twakara nthiguru na twingona itukare mantu jetu tukonora tugweta na mbere na nandika tukuria antu ba biashara bamenye na antu ba Meru bamenye atongeria betu bari mantu jao nandi batiare mantu jetu na no mangana ndi twambirie kuibanga turi a Meru tumenye tugakara na ikyo gitumite ke Chamber of Commerce tuita muchema ryo mune thikenda tumba kugwata na turi a biashara tumenyora tugomba gwikaria no tutungira ndio na interest na batu. Unajua biashara saizi imedorora sana kila pahali na ni muhimu to find solutions ya vile tutaweza kusurvive difficult times. Sisi wenyewe vile tunasema we are left on our own. Si ndio tutatafuta solutions. Hakuna mtu atatoka nje akuje atusaidie. Sisi tukae pamoja, tushirikiane, tuweke vichwa pamoja, tuone vile tutainua biashara zetu na uchumi yetu wa Meru. Bakawa Kenya bakwithwo nibo bari agambe nyingi ciogoti na ndigu kinyite amwe kwatongeria onto betho bakabuthuganiria bone nkuchanio na kuringa siasa kitemi bonandi bakona batigi kaome na no monga beje amwe nikenda kwarania biashara batu antu ba biashara tugaga tuga support thirikari ire igitine lakini nande baraba tuba support nabo bate kuonana na bate kwenda kuiganwa twatongeru ni antu baraba kwali anjo jawa kijandwa na bate kwali mantu yetu ya maendeleo nande kigo tumatuga itokare nduru na antu ba biashara itutureaga mbeca ciogoti na itukurea lakini tukuona services zile bure tukuthithwa mantu yo jonde kere gutumya karika indo anonto jwa ru antene ngeroju ya kuoneka no gwita ngogi una ntekurugia giki kenda ntegero angweta na mtungi kuwe na ushirikiano kama hiyo. Tukikompare county zingine zina flourish pali kuna ushirikiano, pali kuna money on the ground. Hii migorogoro mivutano haisaidii biashara here and anywhere. So hizo ndio tunaomba tena temperatures zishuke ndio itaweza kusaidia the local economy kuweza kwenda mbele. Bakiugabo rwalwa kuga ati uchumi wa Kenya ibwambite guchokera untubu batabona na bukeja kuthibu kuthithika a biashara nibabiri kuthobeba mbere kutho bakimenyo ntububu ni nayo ngitango ngende biashara aja uti economy ra kinya na machinani mbuga kada economy ni guchoka mbuga tigede ko choka Nairobi kana miukone yantu bamwe barabe na ende kire barabe na aja economy ka itete kinya area ntu taxation nuko na fees na ndure kuliwa nuko na ndi mantu yogoti na jora jokara boko nya sibitari na ndi sibitari ureta mwaji yake ero private aiko private yalwa tutujugia mbeca tutujugia mantu ya shato ari ambeca sio ngwana ndi siakuna na kumamuko na jwaku ututoro na economy ntukomenya kada imukune jari medha edera economy ni kuendelea irendelea mukune na ibaraba kuwa imukune iba mireta ground tuone na ground enda antu bedura antu bona mbeca mukone iroba kamenya economy ni kuendelea stimero kire na 13% medi redri na ndio ya kudura mantu jo jonde aja kutaja kiongaira na yakinya na yakio mairantu then biashara tumba kumbika na ya biashara eura utantu bakomba kwandika nontu thirikari ne tigire kwandika ntu
thirikari netigiwa kwandika bakiuga bona ndi ja biashara betete kwaria mantu jao bate kunogana na siasa tumi maana ja maingi ya siasa bekite batumbite kuingia tutukwenda wantu ba siasa ibeje muchemano yetu na tukabeta tutina thina nabo indi twitite kwaria mantu yetu tukimenyaga bo bare aria jao igetu tubo beje muchemano Chamber of Commerce ite muchemano kenda tumba kuibanga turi antu ba biashara tumba guchi kuthugani mantu yetu tetwita kuthugana irone antu bangi bara bena aria inde bakiaria mantu yao bakagoiba tu bakwariria bottom up tukuringa siasa na bottom up antu bambona na antu bathoko mamboga no ibangara bona kintu kya gwiteria kyo bara ibere batwira bottom up lakini mbuga bottom up yari gutithia mbeca bweguru tekwindika mbeca bwandi yangu ni ku reiterate kwamba hii meeting tuko nayo on tarehe 7 ya March ni muhimu sana sisi wafanyabiashara tuweze kuhudhuria. Wale ambaye hawajajua Chamber of Commerce inafanya nini, si ndio tunashikanisha wafanyabiashara all across the board. So wale hawajajua wakuje wajue kila chamber inafanya, waweze kuregister na tuweze kunetwork, tujuane, tuone vile tutasaidia each other tuweze kuinua biashara ambazo tunafanya sisi wenyewe in this Meru yetu. Muthuri Muriuki, Weru Weekend, Muthuri wa Kangangi.